Ki sa mot sa vle di? Feedback. Esko jam fè experience? Kote on moun a pale nan yon mikro, epi speaker a fè a horrible sound ki pike. Nou rele son sa feedback. Nap tourne sou sa. Feedback, se reaksyon ou bien repons ki retourne kom rezultat yon bagay. Tankou, customer feedback. Reaksyon kliyen sou yon servis ou bien yon prodwi. The customers love the cake. Ou bien, the customers don't like the cake. Li kapab evaluasyon chef ou ba ou sou performans ou nan travay. My boss gave me feedback on my customer service skills. Sou kompetans mwen nan servi kliyen. Sou domita, leve bonne e pou fatige. Fatig lan se feedback kor ba ou sou komportman domita leve bonne a. Nan ka mikwa avek speaker a, le ot wapre lot. Mikwa ramase prop son kap soti from the speaker. Li voyel tourne by speaker a anko, ki rejouel epi mikwa ramase lanko. Si sa kontinye, back and forth, ale tourne, yon ap reagi e bay lot repons ki kreye that horrible sound. Nou rele yon sik feedback kon sa, kote yon bagay ki rentre nan sistem, bay yon rezultat, epi rezultat sa afekte sistem nan anko, yon feedback loop. Mbak atan pou mjwen feedback nou sou premye pati koum nan ki sou YouTube. Al gadil, lien sou profil mwen, and give me your feedback.